enshonga z'uruguto rw'akasinjenje kwika BSU zikatandika sandeji aho abatura bari kugira ngo ebiriyone bikorwa n'ebishobobo harumuna no kucendeza ubuhango bw'uruguto erizo bo mu rukiko rw'abarwebembirwe mwine mpaka omunyishenjera habwambara City House abatura kace batondore mu engineer misho ubwe bagumize ngo ariyo nababuzabuza Oru mukijana murukoro mbichweka Abubaka yakora yashika uyashika twatonga n'abakunu mukabatatu Ijabu China yakora yashikaha twatonga n'abakweyongera mukabatatu aha benshi kumukuza kutushika mututo munaro mukagira ngwe nguto ngushane sente zuruzire ngushane okashoto y'amafuzi tuturi mafuzi mureka kujubiza gavumenti ya president Museveni okashotare murwe echaba maramane no engineer Hilary Mugisho kugamba ngo kubashitamira mu executive ya council bashara mu ngorguto barucendeze kandi nebitara birujemo access roads arugame bitara yayongera yagira ngo na size y'uruguto ishikire urawakigambe cha road width is it true abachina uruguto bona 14.8 standard oro bari on bakora nizinga 11.8. What is the standard for Ministry of Works? The list is 9 meters. So oro ruguto rujyo mu standard ya Ministry of Works. Abaka kuma bakacometa habebembezi ba council bari kugira ngo tubabahwerire okureba inshonga zabo zikakorwaho abo kubeta uneji okurakorera kutkura kurine ebintu bimutire umwe kabataka nibandi byenda umwebembezi arishap etari ejembozi manya anga wanje tukakosa budget ya bilioni 5 na milioni 200 konkanta twari batamo bucukucuku ngabiremo extra works nibenda kuziba bilioni mushanzu kana n'uruguto barufundize nico cyabirana cyamugorani bwanyuma y'abaturo kuremesa engineer yo kugamba mwine mpaka yakwata akazindaro no kwikushaba ngo bamuhereze biro bishatu abagambere carakurateho nimba shawa basewa na banyawo mutempako rwakashaka tuanze tushitame turebe solution turebe technicalities na nebirije na decision yetu za kutwara tugarikaha tubaye answer tukwe okoro rwutoro na norundo rwa Makansing Street okushuma Victor Bwana empatane kabiri ya meza 3 okutandika mu kwa mushanju ari biliyoni 5 na miliyoni rukaga konga batura nibenda ngo okoro rwutoro kwemereza ubwe okusyobwe enshonga zabo zirahororwe izo rebe ebidiya harguto amakuru agagasha kwa Dorofa Yureka yahe